Всем салам алейкум. Бұл буга чейин Артебешиктеги объектибиз. Биякта биринчи, экинчи кабаттын теплый полун уже клиентибиз тартырып койгон. Биз келип эле ушу газовый котел установка плюс узелин чогултуп бермекпиз. Биз баардыгын чогултуп берип коймокпуз. Анан келип хозяин өзү ушундай баймак деген газовый котел алып келген. Тартып койсоң, азыр 30 градуста иштеп атыптыр азыр. Ушундай баймак деген котелду өзү алып келген. Сервиси келип кошуп, запускать этип коюптур. Эми биз бир келип текшерип, силерге обзор кылып коелу деп чечтик. Биякта экинчи этажыбыздын теплый полу, биринчи этажыбыздын теплый полу, экинчи этажыбызга биз трехходовой клапан коюп бердик. Аны азыр айтып берем эмнеге койдук. Андан кийин эле как положено насоско чейин фильтр, кран и ушундай болгон гидрострелка гидрус. Эми гидрустун иштешин муну айтып берип коеюн. Самый основной повышенный температура ушу колбанын үстүндө болот. Ошон үчүн биз эң үстүнкү выходко трехходовой клапан коебуз. Аябай катуу суук болгондо котелдон эси температураны көтөрсөңөр, чтобы экинчи этаждын теплый полун понижать этип койгонго. Ылдыйкысына не обязательно ставить трехходовой клапан. Мунун ачып инструкциясын деле окусаңар, бул самый пониженный температура менен иштейт. Мына азыр мен силерге көргөзөйүн. Например, мына котелубуз 30 градус. Экинчи этажыбыздын подачасы 55, потому что бул самый верхний зонага кошулган. Биринчи этажыбыздын подачасы 30, котелдо задавать эткендей. Бул биринчи этажыбыздыкы. Биз ошон үчүн трехходовой клапанды үстүнкү выходко коюп коебуз. Биякта группа безопасности, биякта мембранный бак, стабилизатор. Все работает четко, үйдө температура жакшы. Эми бияка кичине порядок келтирип коюш керек экен. Эмне дейбиз эми? Бизге подписка кылгыла, кайрылгыла, консультация болсо беребиз. Проблемаңар болсо жазгыла, чалгыла, колдон келишинче жардам беребиз. Любой проблемаңар менен обращаться ете бергиле. Отопление болобу, теплый пол болобу, канализация, водопровод, тепловой насос. Консультация 24/7 беребиз. Эми самое главное, салам алейкум.